India government ka su sign tawnariba kuki lalholupsing umbrella body am oiriba KNO amadi UPA ki luchingba singa hawkhiba tang taruk amadi tang taret numit nini chupna Bharat Sarkar ki Ministry of Home Affairs ko wari sanakre wari sanaba adu ta KNO amadi UPA ki senior leader kayana yaki aduga Ministry of Home Affairs maikai dagina AK Mishra advisor notice MSS represent tawki hairi nakalani ni wari sanakhib aduda kuki sing oina masagi legislative assembly leiba Union territory ama semnabagi maru oyo political demand adugi matangda khannaki numit nini chupna wari sanakhib adugi ahoba numit haibadi November gi tang 3 ta hokiba September gi tang 3 the Ministry of Home Affairs Manipur government amadi su group sing marakta tripartite agreement sign tawnakhib adugi matangda review tawki wari sanaba duda kuki jo leader sing maikai dagi hojik thokliba kan irang asina kuki jo na khundaba jaga sing the governance amadi law and order asi fail oire maram baduna hairiba kuki jo sing area sing the security amadi development lainana bagi damakta alternative administrative arrangement ama sinbi wahin taksinki ani subu nimitachu kuki jo leader sing maikai dagi union territory gi demand wafam madu pukhatladuna hawkhiba 2023 gi May gi tang ahum dagi Imphal sathrakiba ethnic cleansing gi matang da mayek singa thambagi loinana hawjik leiba Manipur state administrative structure asigi makhada kuki jo sing amadi maitai sing nungsi chana leiminaba haibasi oithokte hairiba dimal asi kuki jo sing historic amadi constitution gi oina su yamna maram sab amani hain taksinki Manipur ning tama phangdringi mamanda kuki jo hilsing asi Manipur state darbar oida haibadi control gi makhada lerekte British political agent hakthengna administrative toba government of India Act 1935 ki makhada excluded area ama oina lerekhibani maitai ning thogi lengak sasan makhada lerekte travel chipsing gi makhada lamjing asi ngak chendun lerekhi maram maduna kuki jo sing talibi union territory gi dimalasi pre independence autonomy adu handil hanaba hotnabani hairiba dimalasi Manipur bu thuwaiba gi wafam sunnatte Indian Union ga thong manaba governance safety amadi socio economic development gi damaktani hawkiba kumja solisima chama pon nifu panda Manipur na India da merge tawkiba matamda maitai ning thogi oinadi compensation phangki adubu kuki jo chipsing gi oinadi makhoi gi oiba traditional governance right adu thadokkide maram maduna kuki jo area da matam chuppagi oina shanti amadi development pronabagi damakta masagi legislature leijabi union territory ama semnabagi dimalasi thabakto onthokpi hain akan mon taksinki kuki jo single singbasing ofam singadu taraba matungda Ministry of Home Affairs ki mahusiliba AK Mishra gi maikai dagi kuki jo mari leinaba issue asi yam sensitive oi aduba hojik leiriba central government na kuki jo sing demand tawriba anoba union territory ama semi ofam asi Sougatloi potential oiba administrative structure ritawdringai mamangda Manipur da laiminariba community khudimak tana baibasi yamna maru oi hain khangalakhi hairi adubu KNO amadi UPA ki luchingbasing maikai dagi hairi wafam asi revise tawna bagi wafam thamladuna kuki jo miyamgi punchi lam amadi lan thumsing asigi matangda constitutional safeguard pina mataksinki nakalani ne wari sanakhib aduda lel amadi forest right yauna traditional left protect wi thamnana amadi tribal development ki matangda su yam kumna khanane naki hairi sugri dradu gi maikai dagi lamgi community oiba ownership asi ngak senduna thambada Ministry of Home Affairs hakthengna ko thingjin biu village chipsing gi oiba succession projection streamline gi tawbu yauna land registration process ta hauji oiriba Imphal da chatpagi mathau tariba si hen laitho onbi kanu ki irang thok thaba matung dagi kuki jo chung Imphal da chatpa haibasi sep oidi haina su thamki hairi IDP singi matang da su government of India na makhoi bu kundalita hanabagi thabak asi hena thujil hanabu khona biu lanjena dun laiba travel family singi damakta security yum amadi mathau taba sing du pina na bu khona biu makhatan hojikcha thariba peace process asi sarum oina confidential building measures sing lakot pu oina wari sanabagi open channel asi maintain to bahai bisi su nakal ani yana ki hairi nakal ani na numit ni chupna wari sanakhib adu irang mayok naribu Manipur da shanti hanjinbaga mari leina ni haina pawu so sini makhatari nakalam romda Manipur da tholibi chahi ani makai phajil raba irang asina maram oiduna masa masagi mayumda hanjinbangam da relief camp sing da awaba punching mail amad leiba IDP sing da masa masagi mayumda hanjinri pawba Sangai festival pangthok piganu haiduna Manipur da civil society kaya apun bulup am oiriba kokomi amadi atai CSO singna Sangai festival pangthok piganu haina phongdok thaba matungda Manipur lengang Sangai festival asi November gi tang 18 dagi 38 pawba numit mangan chupna Imphal gi haptak ngajibunda pangthok kani haina lothorakre hiram masig mari lenena Manipur lenga ki trade commerce and industries director Yumnam Robitana
November की तांग तरी तथोखिब नोटिफिकेशन अमगी मतुंग इना हप्ता कंजीबुंग पाथोखनदरिब मणिपुर संगाई फेस्टिवल असिदा स्टॉल हंगिंगबसिंग ऑनलाइन की खुथांग एप्लीकेशन पिसलक यागनी हाई एप्लीकेशन सिंग अदु www.sangai.stall.in हयेंगदगी हौरगा नवेंबर की तांग 13 फाउब एप्लीकेशन थाजिलक यागनी ड्रॉ ऑफ था सी तांग 13 आई पुंग 10 दा पंथोकनी चिरोसी मखातन हाई मणिपुर संगाई फेस्टिवल असिदा स्टॉल मखल अनि हाइबदी कमर्शियल स्टॉल अमदी फूड स्टॉल हंगदोकनी कमर्शियल स्टॉल गिना फीना लुपा लिसिंग 10 अदुगा फूड स्टॉल की फीना लुपा लिसिंग 10 मंगा ओइगनी IDP सिंगी दमक्तसु कमर्शियल स्टॉल हांबगी चार्ज लोरोय हाइनसु चिरोसी मखातारी पाओसिगी सकम ओइना मपालंगी पाव खर अपडेट तौजगे वाशिंगटन की निकल विपन मतिक चाना हांगदुना लई हाइरेदुना यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना सगोल से निमित्त मलियम थुगाइननबगी मतंग माकी वफम मधु अमुक हन हाइग्रे हाइर चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का माक उनखिब अदु यामना काननिंगाई अनि हाइरेदुना डोनाल्ड ट्रम्प माकी अरोइब पंदमदी डीनिक्लराइजेशन नि हाइखि अइहाकना डीनिक्लराइजेशन असि अचौब पोट अम ओइना खल्ली अइखोइना मलियम चामबग यांखैयक हन थुगाइब ngamgani हाइना डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस ता पॉमिशिंग उनब अमद नपल तौरगा हाइखि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ने यूनाइटेड स्टेट ने ख्वाइदगी मकोक थोंब रेंक तलई मथंग द रशिया अमदी चाइना नि हाइना डोनाल्ड ट्रम्प फोंदोकलदुना जी जिनपिंग अमसुंग व्लादिमीर पुतिन कुंब लुचिंग बसिंगना हौजि मखोगी से लेते थबक त थादरगदबनी हाइखि अइखोइना नंबर 1 नि रशिया ना नंबर 2 अमदी चाइना ना नंबर 3 नि मखोइ यामना सोथन लेहौरी अदुबु चाही मरी नत्रग मंगा गी मनुंग दि मेखत पंगमलबसु याइ हाइ अदुबु मसिगी दमक मथौ ताब लेत्रे प्रेसिडेंट पुतिन अमदी प्रेसिडेंट जीदा मदुगी मतंग द अइहाक वरी साखरे सेल पुनमक अदु अइना थबक सिंग द सिनगदबनी हाइना डोनाल्ड ट्रम्प हाइखि मलेम की मफम पुनमक द अइहाक शांति पामी हाइना माकना मखातान फोंदोखि डोनाल्ड ट्रम्प वफम असी यूनाइटेड स्टेट्स ना न्यूक्लियर टेस्टिंग चथब अमुना हौरगनी हाइना हौखिब चैरोल द मंग लोथोखिब अदुगी मतुंग तरपद फोंदोखिब वहिसिंग हाइ इजराइल फाइटर जेसिंग सिजनदुना साउदर्न लेबानन द लैबा हमास मिलिटेंट सिंग द अतमना टारगेट तौदुना अकनब मोंद लांदाखरे हाइ इजराइल की लाल अदुदा बिल्डिंग के अमांगता थोखिबक लोइनना नोंथक्तगी लान चथखिब अदु हेजबुल्ला ग्रुपना लेबानिस लेंगाक्ता इजराइल की ओइब मरक्ता यानबसिंग थमनद्रबगी मतंग अकन वफमजि थमलक्तब मतुंगदनि इजराइल एयर स्ट्राइक अदुना मरम ओइरगा समुद्र मपान की सिटी यम ओइरिबा ताइरी अमसुंग आइतो अल जबाला द लैब बिल्डिंग सिंग द हेजबुल्ला मिलिटेंट सिंग लोतुम लेरंगबनि चिंगनबदगी हाइब लांदा अदु चथखिबनि हाइरि इजराइल मिलिटेंट हेजबुल्ला मिलिटेंट सिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग द अतमना लंदाब चथखिब अदुदा कुचु खोलाई तंबम कयादसु अकन मोंद लान चथदुना चाउन अमांगा तथोहनगी हाइरि इजराइल हिजबुल्ला की लेफम सिंग द लान चथद्रिंगै मंग ओइनना मफम मदुदा लैब म्यांबु मफम मदु थादोक्तुना चटकिनब यथंग पीखि स्ट्राइक अदुगा मरी लेनना इजराइल लेंगाक की वांगांग लोइ ओइरिबा सोर्स बेड्रोसियन ना पॉमिशिंग थमकी वरोल अमदा इजराइल ना कैदोंग द हिजबुल्ला बु अमुना खोलाई पहल लोइ हाइनसु पावोसिन मखातार अब्राहम एकोर्ड कजाकिस्तान यावरे हाइना यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लाउथोखरे US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनिसुब एडमिनिस्ट्रेशन मखाद कजाकिस्तान अहानब लेबाक ओइना अब्राहम एकोर्ड सरुक यानबग यान चिरोल खुयेक पिनखिबनि हाइना यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फोंदोखरे डिकेट अहुंगी ममांग कजाकिस्तान इजराइल की मरक्त डिप्लोमेटिक की ओइबा अमदी छनमिटलों की मरी मपुंग फाना थमनदुना लाखिबग लोइनना अब्राहम एकोर्ड कजाकिस्तान सरुक यरपसिना सेंट्रल एशिया अमसुंग वेस्ट एशिया की मंगोंता जियोपोलिटिक्स ता अहोंब कया लेरंब अदु कोखनब ngambag लोइनना अनुबु सिंबल अमसु ओइरगनी हाइरि अब्राहम एकोर्ड असि US ना मरु ओइब थौदांग लौबु यानबगी ओइबग लोइनना इजराइल अमदी तोंगान तोंगान बा अरब चैनल सिंग ओइब मरक्ता डिप्लोमेटिक की ओइब मरी सिंग थमनबगी मरु ओइब एकोर्ड अमनि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की अहान बताम द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अमदी बहरेन का अहान बोइन अब्राहम एकोर्ड ता खुरियक पिनखब मतुंगदा मोरक्को अमसुंग सुदान सु एकोर्ड असि खुरियक पिदुन याउखे अब्राहम की ममिंग मखाद खुरियक पिनखिब एकोर्ड असि जायदाइजम क्रिश्चियनिटी अमदी इस्लाम की मरक्ता अमुना नुसी मरी चसिनना लेमिनबगी यामना मरु ओइब वखलवल दु पिबग लोइनना अमना अमगी मरक्ता सेल की मतेंग पांगनबसु याउरे एकोर्ड असि की मखाद खुरियक पिनखिब यूनाइटेड अरब इमिरेट अमदी बरहान अरब स्टेट सिंग मरक्ता अहान बोइन इजराइल बु मसक खंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की अहान प्रेसिडेंसी मतम द एकोर्ड असि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की मयानुपा ओइरिब जरेद कुसारना मरु ओइब थौदांग लौकिबग लोइनना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अहान प्रेसिडेंसी की याम सिंथानगे ओइरबा फॉरेन पॉलिसी अमसु ओइखि हाइरि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अहान प्रेसिडेंट ओइबगी तामदा यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बहरान सुदान अमदी
Morocco ahan boin khudek pina khibak loinana Middle East Alliance khumang yang changsin khibak leibak sing adu US na chawn tembangki Accord asida khudek pina khibak leibak mari asi Israel ga diplomatic oiba mari thamnaba tanatana embassy sing hangdok tu ngak chenba tourism amasung naru itik yaminari hai White House da pangthok kiba thorum adu da lang chething nang libang Gaza da International Security Force athuba matam da thamlagani hainasu President Donald Trump phongthok ki hai Shehbaz Sharif ki lusingba government educational policy ki mayokta mahiroi sing maruoina Gen Z protest tawnabagi strategy sing tholak kibaga loinana Pakistan occupied Kashmir da amuk han akan mamong irang thokre hai University sing kalakhibaga mari lenana aran exam ki process ki mayokta Santi oiba demonstration am oina mahiroi sing lusingba movement am hawkibani adubu kanagum mi kharan protesters sing adu onsil laga nongmai kapsin duna mahiroi am son kibagi matangda hingsa adu tholak kibani hai nakalam romda Pakistan lanmina tangduri ta draba Khyber Pakhtunkhwa da terrorist sing ki mathakta counter terror operation chathakibada terrorist mari hat kibaga loina micham traum de sokre hai Khyber Pakhtunkhwa gi Banu district ta Pakistan lanmina chathakiba counter terror operation aduda terrorist sing akan mamon kut thokna bada law enforcement officer amasu leikitabaga loina Deputy Superintendent of Police amasu yamna sathina asu openan ki hai militant sing leiri haibi akakna ba pawma phangbadagi district adugi Mamdan Khelda Pakistan Police amadi security personnel sing apun khutpu aman operation adu chatakiban nakalani ge marakta yam chawna khuthokna khibag loinana terrorist mari siki amadi Pakistan security official amasu siki bag loinana DSP am yawni bicham chawn doisu asu openan ki hai nakalani ge marakta khuthokna khibatu soklaba miyo sing adu manakna hospital pudu laikan nari Pakistan authorities in Khyber Pakhtunkhwa da leiba tongan tongan district singda militant sing mathakta anti terror operation sing changsim kibaga loinana handak tasu district adu da police official sing da atamna militant sing na akan melancha thagi leigraban Khyber Pakhtunkhwa gi tek district ta thokiba akan ba tongan tongan ma thodok sing oina mathaudagi mayum tamna halakpa police constable amasu sakhang da basini phaduna pukhaba matungda nomoina kapna hatulam gi hai Sairak asida Dera Ismail Khan gi Pakhtunkhwa da police personnel kidnap tawnaba hotna kibaga loinana Nongmai pai basing pha ki ba sinmitra mari security force no kan bangam kre haina su paw gi so so sin makha tare